Amakuru muri Bugesera umugore yamennye amavuta ku mugabo we amuziza yuko yamubonanye n'undi mugore mu kabari. Ese uyu mugore byagenze bite kugira ngo amusuke amavuta mu mugongo? Bugesera umugore yasutse amavuta yatuye ku mugabo we. Inzego z'umutekano mu karere ka Bugesera zataye muri yombi uyu mugore wasutse amavuta yatuye ku mugabo we ndetse akanamutera icyuma amuziza ko yamubonanye n'undi mugore mu kabari bari gusangira inzoga. Ibi byabaye nijoro byo kuwa gatandatu rishyira ku cyumweru tariki 26 bibera mu kagari Kanzenze mu murenge wa Ntarama mu karere ka Bugesera. Umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ntarama Rwasa Patrick yatangaje ko uwo mugore yamaze gutabwa muri yombi nyuma yo kumumena amavuta yatuye ku mugabo nyuma yo gusuka umugabo we ho amavuta yatuye. Yavuze ko yamumennyeho mu mugongo, mu bitigu no mu bindi bice by'umubiri kubera umujinya yagize ubwo yamubonaga mu kabari ari gusangira n'undi mugore. Mukomeze rero mwirinde abantu rwose cyangwa abagabo mwirinde guca abagore banyuma kuko murumva ko ibintu byakaze babasukaho amavuta. Yari Joseph nk'ibisanzwe kuri Murindi Official TV 1. Amakuru arambuye turaza kuyabagezaho nimugoroba. Ciao ciao.